I pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan tutorial. Evo danas ću vam pokazati kako napisati svoj nick na nožu na Counter Strike-u. Ili nije ni bitno, ne mora to biti nož, može biti puška, pištolj, bomba i tako dalje. Evo ovo je slika što sam ja napravio, znači moj knife. Evo ovo je nekad prije bilo napravljeno, ovo sam sliku negdje našao. Znači možete napraviti kako hoćete napraviti fino, ovo ono. Sad kako to napraviti? Evo zato nam treba, znači, zato nam trebaju dva plugina, treba nam Photoshop i treba nam Half-Life Model Viewer. Link za Half-Life Model Viewer ćete dobiti u opisu klipa, znači sad da ne pokazujem kako skinuti to, znači ništa nije komplikovano. Nadam se da ćete bar toliko znati, znači samo download, da ćete ga u WinRAR-u instalirate i to je to, znači. Nego idemo dalje, znači idemo prvo na Half-Life Model Viewer. Evo ovako, znači idemo file, load model. Sad, još jedna stvar, kod mene je drugi counter, znači samo. Idemo, znači ovdje ćemo na file odabrati direktoriju gdje nam se nalazi counter. Ako ne znate gdje nam se nalazi counter, evo ja ću desktop odabrati. Idemo na counter ikonu, desni klik, properties. Idemo, evo zapravo ne idemo nigdje, evo ovdje vam znači piše gdje vam se nalazi vaš counter, znači local disk C skill arena, kod mene je znači counter skill arena i on se nalazi tu. Ako je obični counter onda će se nalaziti C games counter strike, nije bitno, uglavnom pisat ću vam ovdje. Znači idemo, znači to sve piše da je local disk C, evo ga C, evo ga skill arena counter, to je to. Sad kad taj folder otvorimo, idemo na C strike, models i to je to. Ovdje nam treba, znači ovdje ćemo odabrati šta želimo editovati. Ako želimo editovati pušku koja nam je u ruce, znači kucat ćemo v donja crta, evo ga sad, AK, kalaš, AUG, AVP, znači sve što želimo, svi modeli su ovdje. Evo ja ću u ovom tutorialu pokazati kako editovati knife. Znači idemo v donja crtica knife, evo ga, v knife modelu, ok. Evo ga, znači to je taj knife model. Ovak je kod mene jer mi je CS skill arena, nije ni bitno. Ovdje imamo weapon origin, jel kako piše, tu vidimo kako ovo izgleda u ruci, jel dok igram. Idemo znači na textures, evo ga, znači to je taj sad. To je ta tekstura noža. Ovdje su sad te sve teksture od kojih se nož sadrži. Na ovoj teksturi je znači ruka, na ovo je, ne znam šta je, ovo je rukavica, ja mislim ili nešto. A na ovo je nož. Da, ovo je rukavica. Idemo znači ovo uglavnom, znači idemo sad export tekstur i desktop. Znači format je BMP. Ovdje ću napisati file name, nije ni bitno naslova. Save. Sad idemo na Photoshop. Evo ga, znači idemo sad samo ubacimo znači tu sliku, evo ovako ćemo. Ovo je desktop, evo je slika. Sad jedna vrlo važna stvar, kad pravimo znači ovu teksturu, moramo da idemo vamo gore na image i mod image. Ovdje sad piše index color, moramo da stavimo na RGB color. Jer ako ne stavimo, mi ne možemo svaku boju da odaberemo ovdje. Evo recimo sad je odabrana zelena, a on piše sivu, evo, znači ne može ta boja. Ovo ćemo izbrisati, znači idemo image mod i RGB color. Evo ga, znači sad možemo koju hoćemo boju, evo. Sad, pa ništa sad ljudi, znači sad samo editujemo to sve. Ovdje kao što vidite na ovoj slici je naslikan je ovo što stoji u ruci kao noža. Mi ćemo to prepraviti, evo recimo ovo gore sad ćemo prepraviti. Evo ja ću malo ubrzati ovaj proces dok pravim tu sliku, uglavnom ako bude nešto važno ja ću vam usporiti.
Evo ga ljudi, znači nisam ništa htio posebno da pravim, hoću samo znači da vam pokažem kako se to pravi. Ja napisao sam bosanski T. Sad isto važna stvar, znači ako ste vidjeli ovdje znači teksturu kako pišu slova, pišu naopako i kontra red. Zašto to? Zato što kad bude nož u ruci, evo vidite ovdje znači to naopako napisano, a ovdje piše kako treba, evo ga skillerina. Idemo na teksturu, idemo zapravo nazad u Photoshop, znači i mi moramo isto tako da napravimo slova. Znači idemo CTRL-T, znači CTRL-T na ova slova, idemo desni klik, flip, ja mislim horizontal, jest flip horizontal i onda idemo rotate 180 stepeni. Evo ga, znači sad to piše sve naopako. Apply i pomjeri ga u sredinu, evo ovako. Ništa, ovo dole dalje isto možete editovat, recimo neku boju. Evo recimo bijela, ajde. Znači ako pređete preko to nema veze, znači on će samo uzeti taj dio koji je zacrtan za tu teksturu. Ajde obojit ćemo bijelo. Dobro, ajde nije ni bitno, znači ja ovo pravim bez veze. Sad odmah napomena, znači opet vrlo važna stvar, znači moramo da vratimo gore na image. Moramo da vratimo na index color, ako ne vratimo onda ga neće podržati ovaj dole model library, znači nećemo moći ubaciti sliku nazad. Index color, ok. Sad idemo save sliku, opet znači mora da bude bmp, evo ga bmp file, ok. I ništa, to je to, znači sad idemo na model editor, model library. Idemo import tekstur, sad ne idemo export, idemo import, znači da ubacimo teksturu. Odabrat ovo što smo napravili, evo ga. Evo znači sad kako izgleda taj knife. Evo ga, piše fino bosanski T. Malo sam znači fulio, to možemo popraviti, znači šta sam fulio, ovdje sam znači malo ovu prazninu, ovdje trebao sam malo gore da pomaknem. Ali nije ni bitno, evo, važno je da smo napravili, ajde. Ali nije tako ni loše, evo. Da vidimo kako piše, evo bosanski to, znači trebao sam samo malo gore da pomirim, ali nije ni bitno, to ćete vi već srediti. Ništa, idemo sad na file, idemo save model S, znači mora sad da bude v donja crtica knife. Dobro, ovo tačka model nam ne treba i save, evo save ćemo ga na desktop. Iz ovoga možemo izaći, idemo sad desni klik na counter properties, open file location, idemo na c strike models i ovdje ćemo ubaciti to što smo napravili, znači v knife. Ona znači normalno pita ako smo dobro upisali ime, ako niste dobro upisali ime ovo vam neće zbaciti, znači da niste u redu napisali ime, znači v knife. Pita nas da replace, ićemo prvo i to je to. Eto ga ljudi, znači ubacili smo model, evo sad ću vam pokazati kako to na counteru izgleda. Evo nas u counter ID, ćemo samo new game, evo kreirat ćemo novu mapu, samo da vam pokažem. Evo nas, evo znači knife, evo ga. Ma ne znam, evo meni nije toliko loš knife. Samo sam znači malo ta slova fulio, trebao sam malo slova da pomirim, ali to ćete vi već da srediti kao što sam rekao. Ništa ljudi, to bi bilo to i ovom prilikom bi želio da pozdravim moje prijatelje sa Kališa i čao.